Boro people, if you have the knowledge, then just to listen properly. absu gunda boro jati gunda na bunaयखौ आं माने इउटिउबाव बे निउज पर्टेलफ्राव भाइरेल जानो बाय आरोखि এত গাজ্रि কথা बुंबाय কিন্তু बिनि रिएक्शन जेबो बुङाखै এই পুরা বড় মানুষ কি করব মারবো লাগে জেলত ভাত খাব কাৰণে বুজাই থাকে ৰেডি হৈ থাকিব हेलो लोगोफोर गिबियावनो गासैखौबो बरायहरबाय आंनि विजय ब्लग चेनेलाव लोगोफोर नोंसोरो मिथिखाबाय जानांगौ आं सोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों माने बे बोरायनि भिडिअआ माने दा साननैसो ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो दं लोगोफोर बर' हारिखौ माने ओरैबायदि गाज्रि बुंदो बे बोराया माने आदिबासि बोराय बियो ओरैबायदि गाज्रि खोथा बुंदो माने एबसुनि बागै बर' हारिनि बागै ओरैबायदि गाज्रि खोथा बुंदो बियो बोराया थेवब्लाबो बे बोरायनि सायाव जेबो एक्सन लानाय नुनो मोनाखै এই পুরা বড় মানুষ কি করব মারবো লাগে হ্যাঁ মারবো লাগে কি করব মারবো লাগে পুরা মানুষ মারবো লাগে কি করব লাগে কে শালা আদিবাসী মানুষ পুরা এই আদিবাসী পুরা মারবো আল্লাহ আদিবাসী মানুষ পুরা কে করব লাগে বড় জাতি কি করব লাগে হ্যাঁ বড় জাতি কি করব লাগে এই আদিবাসী পুরা এই পুরা মানুষ এই बोराय मानसि नों बर'खौ मा खालामनो नागिरदों हा बर'खौ मा खालामनो नागिरदों नोङो ओइ पुरा आदिबासि पुरा बर' जाति কি করব লাগে नोङो जोंनि बर'खौ रायनो नाङा ओइ आदिबासि गुन्दा नों आदिबासि गुन्दा नोङो जोंनि बर'खौ रायनो हायो ओइ आदिबासि गुन्दा मानु ओइ आदिबासि गुन्दा मानु ओइ नों आदिबासि गुन्दा मानसि ओइ आदिबासि गुन्दा मानु आं बे आदिबासिखौ रागा जोंबाय आदिबासि बुरा मानु गुन्दा ओइ आदिबासि बोराय नोङो आसामाव थानो मोना and they were brought here in 19th century my dear remember Adibasis were brought in Assam as a key laborers by the East Indian Company only in 19th century whereas the Boro people were here before the history of Mahabharata and Ramayana. They lived here. The Boro people have been existing here 3,000 years ago. They have been living here since 3,000 years. You should know the history of the Boro people, and without knowing the history of Boro people, you should not speak in a single word